Itina wa syiko sya kuvithukiwa kwa enenthi Nyamu sya kitheka kauntini ya Masaku syiendee na kuongeleka na muno ukamba wa Masinga na wiie wa Kyanzavi. Seneta wa kaunti ya Masaku na ulani mwandu Agnes Kavindu muthama niwathana kana nukusukuma Muvia wa Utalii vande ya Kenya wikie wiio isioni isuni kana kusiia Nyamu sya kitheka kuvithukia enenthi ingini waelesya kana nimaendeea na kuonenania na minista wa utalii na Nyamu sya kitheka na ulani penina malonza yulua undu enenthi alama vithuki toe mailite kwithiwa mayivwa ni livoti umanitu niwe Daniel Mwongela. Mwandu Agnes Kavindu na kavindane kalevi kiti cha thini kimo va musieni wa Masaku ni wakulia Muvia wa utalii onduma na usuvi wa Nyamu sya kitheka wi isu imwe vala Nyamu sya kitheka sithitwe yuma na kuvithukia enenthi na kumathinia kwa ivinda yasa ta Masinga onduma na Kyanzavi. Na ningeuliza Ministry ya Tourism na pia Water, Ministry ya Water waweze kufence Masinga Dam ili crocodiles waache kuja kudhuru watu wetu. Na pia kuna mahali kuna a lot of hyenas pale Kyanzavi. Nauliza pia Ministry ya Tourism muweze kufence huo mlima fisi waache kuja na kudhuru watu wetu. Onuyo voni wakathi ya matambio alama kuniri ni Muvia usu wa utalii na Nyamu sya kitheka wa kumaiva alama minite uvithukiwa ni Nyamu isu oengenda kulia enenthi alama vithukiwe na mataesa kuivwa meyumilie na kwiyandikithia nikienda matonyo kwata ndivisu kuma Muviani wa utalii na usuvi wa Nyamu sya kitheka. Wale waathiriwa ama wale watu waliuawa na hippos na crocodiles kwenye kaunti ya Machakos aswa pale Athi, Masinga and those areas pahali tuko na crocodiles na hippos. Ninashukuru Ministry ya Tourism na KWS kwa maana watu 5 at least wamelipwa fidia ya 1 million each, na wale waliharibiwa some crops na wanyama wao wakawawa pia wamelipwa kidogo. Na nimeongea na CS Malonza na akaniambia kabla ya mwaka huu haujaisha hao ambao wamelipwa milioni 1 watarudi walipwe milioni nyingine 1, na walipwe hivyo mpaka pesa yao milioni 5 kila mmoja iishe. Kwa hivyo natangaza kama kuna mtu alikufa wako kuanzia mwaka wa 2014 mpaka 2019 hao ndio watu ambao wamefidhiwa. Wale wa 2020 mpaka 2023 bado hawajalipwa. Na kwa hivyo CS Malonza tunakushukuru sana kwa kazi njema unafanya. Endelea hivyo na uangalie ulipe watu wetu vizuri na ulipe hata wale ambao wako na shida. Enenthi isioni sikivithukani va kauntini ya Masaku methitwe maithino muno ni Nyamu muthemba wa mbiti ila sithitwe sivithukia indo syo na kutuma aingi mekumbilwa ni wia kila ivinda. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuva kauntini ya Masaku.